شوفوا بقى يا جماعه السمك المقلي، في ناس بتاكله كده اهو. انا عامله السلطه وانا عامله ليا شوربتي وحاجتي وانا بقى هاكل مع الشوربه دي كده سلطه. ماشي علينا. دلوقتي في ناس بتاكله كده. انا كنت مره منزله صوره للسمك ان انا بعمله بطماطم وتومه كده اهو. اروح بقى منزلاه عليها كده بعد ايه ما بقليه بس. تعالي بقى وانا اقول لك بعمله ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، دي تتبيله السمك اللي بنحطها اللي هي بالطماطم. ديت حته تومه عليها ملح فلفل كمون اللي هو اللي فايضه من السمك يعني بعد ما تومته خلاص السمك المقلي. ودي مقطعه عليه طماطميتين بس وعليهم حبه زيت كده. دلوقتي بقى هستنى اما يتبلوا واروح احطهم على السمك المقلي كده اهو. السمك انا قليه اهو، اروح احطهم عليه بيبقى منظر. ده بقى اكل النهارده. قولوا لي بقى انتوا اتغديتوا ايه النهارده، وفي حد يعرف السمك كده. يلا اشوفكم على خير، باي باي.